рӯзбахар бинандагони азиз, сархати рӯйдодҳоро аз студияи марказии радиои Озодӣ тамошо доред. Дар дақиқаи баъдии барномаи имрӯз 3 июн аз сӯхтор дар донишкадаи Кӯлоб мегӯем ки 10 метри мураббаъро фаро гирифтааст. Боздошти гурӯҳе ки бо нархҳои осмонӣ ба талабгорони сафар ба Русия билет фурӯхтаву беш аз 1 миллион зарар расонданд. Тақдими хона дар Хатлон ба волидайни нахустин панҷгонӣ ки мехостанд дар душанбе соҳиби манзил шаванд ва дигар мавзӯъҳоро дорем. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон мегӯяд бар асари риоя накардани меъёру талаботи қоидаҳои бехатарӣ дар донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионии шаҳри Кӯлоб сӯхтор ба амал омад. оташсӯзӣ дар муассисаи таълимӣ тақрибан соати 4 субҳи имрӯз сар зад. корбарони озодӣ ин оташсӯзиро ба навор гирифтанд. ба гуфтаи вазорати корҳои дохилӣ, ҳангоми ба маҳалли ҳодиса расидани оташнишонон масоҳати 200 метри мураббаъ болопӯши боми бино ва толори маҷлисгоҳро фаро гирифта буд. сӯхтор пурра хомӯш карда шудааст. айни ҳол аз тарафи мутахассисони хадамоти давлатии оташнишонӣ ва дигар сохторҳои дахлдор таҳқиқи ҳодиса давом дошта зарар ва сабаби сӯхтор муайян карда мешавад. гаронии нархи билети парвоз ба Русия ва мушкили дастрас намудани он зоҳиран бозори қалобонро гарм кардааст. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аз боздошти 4 нафаре хабар дод ки ба қалоби муттаҳам мешаванд. ба гуфтаи манбаъ, гумонбарон дар давоми 10 рӯзи охири моҳи май аз даҳҳо шаҳрвандон барои харидории билети Русия аз 11 то 30 ҳазор сомонӣ гирифтаву онҳоро саргардон карданд. шумораи ҷабрдидагон 100 нафар ва маблағи зарардидаашон дар маҷмӯъ беш аз 1 миллион сомонӣ ҳисоб шудааст. яке аз боздоштшудаҳо дар гузориши телевизионии вазорати корҳои дохилӣ гуфт ки аз фурӯши ҳар як билет ба ӯ то 1200-1300 сомонӣ фоида мемонад. аммо назари бевоситаи ин гумонбарон дар даст нест. қимати билети парвоз ба Русия дар 2 моҳи ахир яке аз масъалаҳои доғ дар Тоҷикистон шудааст, чун баъди бардоштани маҳдудиятҳои пандемияи COVID-19 ва боз шудани роҳҳо ҳазорон шаҳрванди Тоҷикистон барои кор ба самти Русия мешитобанд. оҷонсияи авиатсияи граждании Тоҷикистон мегӯяд мониторинги онҳо тасдиқ кард ҳоло нархи билет ба Русия на зиёда аз $500 аст, вале талабгорони сафар мегӯянд пайдо кардани билет барои ҳафтаҳои наздик мушкил шудааст. тақдими хабарҳоро идома медиҳам. Азия плюс менависад ки барои пешвози президенти Ӯзбекистон дар фурудгоҳи Хуҷанд садҳо хонандагон ва донишҷӯёни вилояти Суғд ба тамрин ё худ маршировка ҷалб шуданд. манбаи хабаргузорӣ аз бахши фарҳанги ноҳияи Бобоҷон Ғафуров гуфтааст, дар фурудгоҳ барои қабули Шавкат Мирзиёев танҳо як барномаи фарҳангӣ дар назар аст ки ҳамагӣ 3 дақиқа давом мекунад. қарор аст президенти Ӯзбекистон рӯзҳои 10 ва 11 июн бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон омада аз Хуҷанд низ дидан кунад. охири ҳафтаи гузашта дар шабакаҳои иҷтимоӣ вокуниши тунди корбаронро нашри чандин акс аз ҷараёни тамрини хонандагону донишҷӯён дар зери офтоби сӯзон ба бор овард ки гуфта мешуд баъзе аз онҳо офтобзада шудаву ба ҳангоми машқ аз ҳуш рафтанд. аз ниҳоди маорифу фарҳанг то имрӯз дар мавриди он ки чаро ширкатдорони маршировкаро дар зери офтоби тафсон тамрин медиҳанд чизе нагуфтанд. бо ишора ба сирояти саросарии бемории COVID-19 Беларус муваққатан сафари шаҳрвандонаш ба хориҷи кишвар манъ кард. мухолифини ҳукумат ин иқдомро чораи навбатии маҳдудкунандаи озодиҳо дар шароити таъқиби дигарандешӣ аз тарафи раҳбари худкома Александр Лукашенко номиданд. кумитаи давлатии марзи Беларус изҳор намуд манъи сафар ба ҳамаи шаҳрвандон дахл дошта ходимони давлатӣ дар сафари расмӣ, ходимони соҳаи нақлиёт ва беларусҳои ба таври доимӣ муқими кишварҳои дигар истисно буданд. кумитаи мазкур таъкид карда сафари ҳавоӣ барои беларусҳо ва хориҷиён дар сурате иҷозат дода мешавад ки онҳо 10 рӯз пеш аз сафар худро дар инзиво нигоҳ дошта бошанд. тасмими кумитаи марзи Беларус баъд аз он гирифта шудааст ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба нишасти иҷбории ҳавопаймои ширкати ҳавоии Ryanair вокуниши ҷиддӣ нишон дод. бо фармони мақомдорони Беларус ва зери назорати ҳавопаймои ҷангӣ, ҳавопаймои мусофирбари Ryanair дар хатсайри Юнон-Литва маҷбур шуд дар фурудгоҳи Минск ба замин нишинад. Беларус исрор меварзид ки эҳтимол дар ҳавопаймо бомба ҷой дода шудааст. ҳеҷ маводи тарканда ёфт нашуд, вале мақомот рӯзноманигори
امور مخالفی حکومت رمان پراتاسیویچ رو همراه با دوست دخترش بازداشت نموده، سپس اجازه دادند که هواپیما پروازش رو ادامه بدهد. برمیگردم به تاجیکستان. 1 ایون در روز جهانی محافظت کودکان به والدین اولین پنجگانیک در تاجیکستان خانه نو تقدیم گردید. منزل استقامتی در نویه قبودیون در مدت 3 ماه و با صرف بیش از 200,000 سومانی ساخته شده است. کلید خانه مجهز را رئیس ولایت ختلان، وزیر مهنت و کمیته زنان و اولیای تاجیکستان به پدر و مادر حسن، حسین، فاطمه، خدیجه و کبریای 5 ماه سپردند. بعد تولد پنجگانیک در 30 دکبر سال گذشته پدر آنها گفته بود که برای نگاهبین و تربیت شایسته فرزندانش به یک منزل در شهر دوشنبه نیاز دارد، ولی مقامات برای آنها در کنار منزل بابایشان در نویه قبودیون منزل نو بنیاد کردند. ماه اپریل سران خانواده پنجگانیک در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشتند که طفلان خود را با یاری خویش تبار پرستاری میکنند، اما در تامین غذای آنها با مشکل روبرو می باشند. در رشت به تحقیق حادثه لطوکوبی سعدالله خدایارف ساکن همین نویه که برادر فعال شبکه‌های اجتماعی جنیدالله خدایارف می باشد شروع نمودند. مقامات انتظامی او را جبر دیده اعتراف کردن. نسبت این قضیه با مدعی اوباشی پرونده جنایتی باز شده است. 1 هفته پیش 4 نفر در باغ نویه رشت سعدالله را لطوکوب نمودند که در نتیجه جاغش آسیب دیده بستری شد. روز 31 می او به رادیو آزادی شکایت نمود که مقامات در نسبت لطوکوبش به عملی نشان میدهند. مفتش پرونده تحمین ریزوی و دیروز گفت که به زودی عیبدار شونده ها را به بازپرسی دعوت خواهند کرد. جنیدالله خدایارف و برادر دیگرش عضو حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان فرهاد خدایارف که همواره از کار مقامات در رشت تنقید میکنند باور دارند حادثه آخر فشار نوبتی به عائله آنها می باشد. روز 1 ایون یک بار 3 نفر را از غرقشوی در دریای سیر نجات دادند. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید ساکنان 10، 14 و 25 ساله نویه جبور رسولوف در منطقه ممنوع بازی نموده به ناگاه غرق شدند. این منظره را کارمندان نوبتداری کمیته با دوربین مشاهده کرده فوراً برای بیرون آوردن این نفران از آب به نجات بخشان دستور دادند. غواصان در حال خود را به جای حادثه رسانده این 3 نفر را از آب بیرون آوردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده بار دیگر هشدار می‌دهد که ساکنان فرزندان خود را تنها نگذارند در حالت مستی به آب ندرآیند. بنا به معلومات کمیته حالتهای فوق‌العاده تنها در 5 ماه سال جاری در آب‌های کشور 36 نفر به هلاکت رسیدند که نصفشان کودکان و جوانان میباشند. مقامات ولایت سوخت حجت‌های نابود شده ساکنان اسفره در پی مناقشه مرزی با قرقیزستان را برقرار نمودند. به نوشته سامانه سوخت نیوز حجت‌های 28 ساکنان دهات خواجه علا و سامانیان را که بر اثر تخریب و آتش زدن منزل‌هایشان در آخر ماه اپریل نابود گردیده بود از نو تهیه و بعد دستشان سپریده شد. مسئولان اداره ثبت اسناد حالت شهروندی در شهر اسفره از ساکنانی که در وقت درگیری مرزی اسناد شهروندی خود را از دست دادند دعوت نمودند که برای برقرار ساختن به آنها مراجعت کنند. یادآور می‌شوم روزهای 29 و 30 اپریل سال جاری در مرز قرقیزستان و تاجیکستان نیزو سر زده در نتیجه آن از هر دو جانب 10 منزل زیست به کام آتش رفتند. اکنون برایتان عزیزان درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع می‌دهم. بانک ملی برای امروز $1 را 11 سومانی و 32 درم و 1 یورو را 13 سومانی و 80 درم نرخ‌گذاری کرده است. امروز 3 ایون 1000 روبل روسی 153 سومانی و 50 درم تعیین کرده است که نسبت دیروز 40 درم بیشتر می‌باشد. دوستان عزیز این چند خبری بود که تا این ساعت به دست ما رسید. خبرهای از این بیشتر رو در برنامه اخباری آزادی منتظر باشید. 3 ساعت پس به استودیو برمیگردم. تا دیدار.